Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan sa Juan. Nagpakian na hi Pilato kan Jesus, ikaw ba ang hadi han mga Hodeo? Nagbaton Jesus, kalugaringon ba ini nga pakiana o ginsumatan ka ba hiniba mahitungod ha akon? Nagbaton hi Pilato, kay ano, Hudiyo ba ako? Animo kalugaringon nga mga tawo ngan ira mga punohan kapadian ang nagtubyan ha imo ngan hi ha akon. Ano ba inabuhat mo? Nagsiring Isus, diri kanan hiniing nga kalibutan ang akon ginhadian. Kung kanan kalibutan pa ang akon ginhadian, nakikig-away unta ang akon mga sakop, basi diri ako mahulog hakamot han mga Hodeo. Diri kanan hini nga kalibutan ang akon ginhadian. Sanglit nagpakian ha iya hi Pilato, kung sugad hadi kangayan. Nagbaton ni Jesus, ikaw ang nasiring nga hadi ako. Tungod hini, natawo ngan kinani ako hakalibutan, basi magpamatuod han kamatuoran. Namamati ha akon ang bisan hino nga aada han kamatuoran. Mga kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo. Pinayawag ka, Kristo.